کشمیر درگتا سرجمی دنیا یوم سیادارک بوہا گئی ہمیں سببا جوتاہی راشونہ وتی کلو داتک صدر مملکت ڈاکٹر عارف حلوی، اداروں کے مزن وزیر انوار الحق کاکڑ اور پیسری کے مزن وزیر شہباز شریف ہم مقبوضہ کشمیر سرا بھارتی قبضے ابتاد 6 سال سرجم بوہگے درگتا وتی کلو شنگ کتک یوم سیاہ کشمیر درگتا اداروں کے مزن وزیر انوار الحق کاکڑا وتی پیغام اگشتک 5 اگست 2009 چیک محکمے مہو میں بہندات بتک بھارت کشمیریانی اقلیتی کمیٹیاں پندل سازگئیں بھارت در قانونی گامگی چوکا UN قرارداد نیا بلکہ جنیوا کنونشن ہم انسانی حقوق کے خلاف ورزی قرارداد تک اداروں کی مزن وزیر گشتک کہ مقبوضہ کشمیر دنیا یک انچے بہارت کے عمودہ درسا چگیش فوج تعیناتی کشمیری اکی کے نمائندہ بندشانی آماچین وتی کلوہا ای ہم گشتک کہ میڈیا سرا بھارتا ہم بندش کو تک دا کہ آئیے ظلم جبر دنیا دیما پدر مبند انوار الحق کاکڑا ای ہم گشتک کہ میان استمانی برادری نودوتی ذمہ واریاں 20 الدین جبکہ صدر مملکت عارف الویہ کشمیریاں کو یکجہتی درشان کنانا وتی کلوا گشتک کہ 20 اکتوبر 1946 ابتا کشمیریانی واسطہ سیاہ ترین روچا چیک روچین کہ بھارت ای روچا اقوام متحدہ سلامتی کونسل قرارداد خلاف ورزی کنانا UN قرارداد پدمال کو تک بھارت کشمیریانی بنکی حق کے قدراتیت اپروچ دے گا بھی صوبین دومی نیمگا یوم سیاہ درگتا پیسری کی مزن وزیر شہباز شریف وتی کلو اگشتک کہ کشمیر یوم سیاہ ماں وتی کشمیری برات گوہرانی ہم کو پگام کشمیریاں گوستگی ابتاد 6 سالہ چا بھارتی ظلم پار کن گئن پاکستانی آہانی لازوال جوہد و لچکا خراج تحسین پیش کن شہباز شریف ای ہم گشتک کہ دنیا وتی چما پچکن و مقبوضہ کشمیر جبری بھارتی فوج کاروائی الاف توار چسپکن کشمیرہ آزاد بوہگا چکس داش نکن زانک ببید کہ 1946 ابتا چا کشمیر جیڑا تنی گتا گشو گیوار نبیتگاں کہ بھارت ظلم روچ پروچ کیش بوہانین